Jangan buat mainan. Nggak boleh. Itu dosa. Dosa banget ya. Ya Allah. Emang tuh nawan bangun guys dulur daerah we. Ah, guys sing bombong ya terus dijujukin iki ya. Cahayane per kilo-kilo. Kita cahayane suram guys. Oli. Siapa madana kayak Pece menceng. Itu kan kenang-kenangan ge. ora kayane Kanca-kanca pada dur mau hubungan nanggone Mas Basir. itu we si anak mereka itu dompet nah aja gue. Gue apa sih jelas. Iya. Untuk anu apa nih dicas darinya Orang royalty sih. Guys sing arep disunate lur. Sana tebus peteng. Asli ge. asli pakai shot. Ya. Supit 2 kali. Astagfirullah. Nyong manding gumun. Wong kae. Dia cocok kayak kopi gue. Ya. Suwen pada menang bae lah. Orang pada kepengen lah. Sokan ya. Dekajen. Aduh. Ini sampean deh. Sedon. Aduh. Esok gak diburu ae ya si Gede ciliknya gede. sagu. Amen ya. Ya jelas. Berarti kan yang boleh marai kayak Ora sia-sia lah ya. Iya. ilmunya transfer. Dongane sing kae betul. Bangeting sering marahin ngasih entong, kentongan ilmu. Cara pendeta Sukalima. Nah. Perhatian guys, pesan maning guys, Bos Noval aja njaluk kresek. Isin. Kandina naikin jomblo. Jere Bos Noval anu perek nganggone kandi bae. Marah 3 menitan bae lah. Lu ngutungin aku. Guys, sinyal tak pateni ngujak. Oke, gue dalam 2 versi percakapan asli sama Aduh.